على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa alaika. Wa alaika bitajdidil wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa alaika bitajdidil wudu'i. Wa alaika lan tepono sapa sira bitajdidil wudu'i kelawan nganyar-nganyari wudu. Bitajdidil wudu'i kelawan nganyar-nganyari wudu. Likulli faridatin krono saben-saben ngelakoni salat fardu. Aneka anjuran daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang pentingnya tajdidil wudu, nyar-nganyarin wudu sekalipun andi wudu. Jadi sekalipun andi wudu tetap dianjurkan untuk melakukan atau melaksanakan wudu. Ini kayak kocak tajdidil wudu. Bener andi wudu tapi nyar-nganyaren wudu. Apa wajib? Enten, cuma dianjurkan. Wajtahid lan ngati-ngati yo sapa sira. Allah tazala ing to ora gingsir-gingsir utawa leren-leren sapa sira ala taharatin ing atasi keadaan suci. Wajaddid lan nganyar-nganyarana sapa sira al wudu'a ing wudu kullama ahdatsa semongso hadas utawa batal wudu sapa sira. Fa innal wudu'a mongko sak temene wudu iku silahul mukmin, dadi pedange wong kang iman. Seterusipun setelah beliau menerangkan tentang bahaya-bahaya daripada keadaan junub, sapa neterangake keadaan orang junub, malaikat ni tak masuk ke dalam compok, mana dalam compok gelak pada orang junub. Lamun setan, lamun malaikat ni tak masuk, otomatis jaati syayatin min kulli nahiyatin, maka setan sebakal masuk ke compok gelak. Hindaren ngakan ngenom dalam keadaan junub karena hukum makruh. Tedung dalam keadaan junub hindaren. Enten tak haram, enten cuma ni kelarangan sifatnya makruh. Mun tak bisa anil ightisal, mun tak bisa tak mampu daripada mandi, maka minimal pada dua cara yang kita neka cak sampai kun panjenengan tak membersihkan ghuslul faraj wal wudu. Cak sampai tak kela, cak sampai tahu wudu, karena dua ini kepon cukup untuk mewakili mandi. Artinya ada ki mandina ngakan kafuru mon mandi abid galur ya. Nah, mon mandi abid ya, tidak ada area tabu lapar, maka akela mari akela wudu cukup ampunan. Cak sampai tak ngelakon ini kafala ta'jiz an ghuslil faraj wal wudu, maka jangan sampai melakukan aktivitas seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Neka dalam keadaan junub minimal neka ghuslul faraj, membersihkan kemaluan, wal wudu, dan melakukan wudu. Nah, seterusnya pun tentang pentingnya napanya mana tajdidil wudu, nyar-nyaren wudu. Tajdidil wudu, nyar-nyaren wudu. Bila likulli faridatin, setiap ngelakonenah fardu. Engkau andi wudu kelak jam 11 engkau wudu lanan duha panjenengan. Jumatan dianjurkan untuk wudu. Engkau Jumat sampai asar tak betal hinangan oleh solat ya oleh ini tak betal. Terus cuma dianjurkan untuk tajdidil wudu, nyar-nyaren wudu. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena wudu ini adalah silahul mukmin. Keistimewaan wudu ini sangat banyak.
keistimewaan wudu ni kebanyak. Orang si wudu ada buah kita ni Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, artinya menyempurnakan wudu dengan memperhatikan fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya, sewajib ebecoen engesteteh juga sunnah-sunnah wudu taslith telokale muat telokale tanang telokale kopeng telokale ba'dur ra'si telokale soko telokale ni ke sunnah asiwakan juga sunnah. Perhatiaki ongku kesempurnaan nah ban sunnah-sunnah nah, maka mon bodoreng awudu fa ahsana wudu'ahu, kemudian memperbaiki wudu'un, memperbagus wudu'un, kharajat khotoyahu, maka keluar kecubaan-kecubaan kelak min jasadihi dari petenaaban kesalahan-kesalahan nah, kecubaan-kecubaan nah, hatta takhruja min tahti adhfarihi, sampai kecubaan mereka keluar satu demi satu, keluar dari babana kokoh. Keluar dari babana kokoh. Jadi neka manfaat daripada wudu, semakin orang neka banyak ngelakonin wudu, semakin sering ngelakonin wudu, maka semakin banyak tu saya keluar. Kempang menteri sepora neka pak, coba apa ada wudu, aing tak meleh. Kalau kelar wudu sampean, aing tak meleh. Gempang kulit sampean wudu, katik caranya pun gempang. Maka mun sampean norot ka anjurna pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, lebih ilan dia. Lebih ilan dengan agama pun senika pak. Apa? Wudu, cuci tangan. Sebelum wudu sunnataki tahlil, bahasa nikah. Tahlil, jenggu, kanggo selanceng, mun sadek jenggu tak usah. Yang mana tahlil? Nikah boleh cuci tangan. Muah bersen. Nah, orang selama di wudu tak kira kening apa-apa. Jaminan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaihi bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i." Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seorang muslim atau orang yang mukmin berwudu kemudian membasuh mukanya, maka keluarlah, artinya diampuni dosa-dosa wajahnya di mana ia melihat, di mana ia melihat sesuatu yang dilarang yakni maksiat dengan matanya, maka diampuni dosanya berserta air yang mengalir atau akhir tetesan dari air senyap-cap senetes ning wajah. Mula orang wudu meco muana, maka maksiat sedang muana ke sepuluh ribu Gusti Allah. Mata ni kan saya selalu memandang kemaksiatan sampai tetesan terakhir dari air wudu norok ke kera air wudu ni kan. Sehingga para ulama karena keistimewaan aing wudu ni kan bisa mengampuni dosa, maka khilaful aula tak fokus mun wudu yandui. Mun bi sarong atau bi lainna mindil, tisu atau alat untuk membersihkan muka, sarong, surban, kelampi makruh. Mun pacet sesuatu neka untuk membersihkan muka, anduk atau tisu pacet untuk muah, maka khilaful aula ani kata fokus korang utama. Mun orang bilang seneka ya nom. Jadi tak muang karena capan neka bisa ngampunin dosa, nyepora ke dosa nyap-capannya. Nah, neka keistimewaan orang seiman, orang Islam pak, gempang. Saumpama orang rea beli boleh maksiat,
Awudu boleh, sepora boleh. Apa beri tusar apa beli? Tak beli, tetap sepora. Lah orang dak rumah. Kecuali ya beli boleh, pas apa beli boleh tu sana. Soron siapa beli boleh? Beri lah ngocak atopet lah tak nyong boleh. Ya setiap tak nyongok ke ngelereknya. Enten tak beli boleh bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai tetesan terakhir dari akhir tetesan neka senetes dari mua, aneka bisa napanya mana ngampunin deka tusah na mata se nyongok deka maksiat kele. Fa idza ghasala yadayhi, ketika orang seiman orang seislam kele membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'akhi qatril ma'i. Ketika membasuh tangan, maka dusana tanang neka eprontok bi Gusti Allah sampai tetesan terakhir segeger dari tanang. Cak andui apa boleh bi sarong, apa boleh bi mua bi sarong, jangan orang kona gari cereben. Jadi mari wudu sarong agak bae ngosapen mua. Cara agama khilaful aula, tak sampai makro. Napa makro? Mon ando khilaful aula. Niki juga maraki jan orang mua neka cereben jan rengkona. Wallahu a'lam apa dalil. Boleh sengaja mon kebenyan ngakan kacang cereben. Yen jak yang bolan kacang ngakar sakone jan man cereben ke jong. Songkun bolan kacang wa kar sakone. Anan cek tu jan ke kacang. Tadi mon mecuai tanang, maka tanang gelak bakal rontok dosa-dosa na tanang. Sekali tanang ni selalu berbuat kesalahan, mergem dosa, mekar dosa, maka sampai akhir tetesan terakhir dari tanang, ini juga nesapora tining Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghasara rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'i. Ketika mecoen sokoh, ketika mecoen sokoh, maka keluar dosa-dosa na sokoh gelak. Atengkak de dosa de maksiat, maka sampai tetesan terakhir sokoh nikah senyap-cap dari sokoh sepora tining Allah Subhanahu wa taala hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai orang si wudu gelak ongku bersih dari dosa, Pak. Cuma wudu, cuma wudu, mereka kasangka wudu. Hadir majelis ngane kan di wudu, niat i'tikaf di masjid, mun bisa Pak di wudu. Karena sampeyan kan nerima ilmu, nerima hadis, ilmu Gusti Allah, dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Manhajus Sawi fi Tariqati Ali Ba'alawi, beliau nikah menganjurkan pakai pakaian yang bersih, pakai minyak wangi yang harum, bahkan isonaaki pakai imamah ketika membaca hadis. Apa? Sebab menghormat dekat debu hadis dan Al-Qur'an nikah sangat dianjurkan. Di wudu berpakaian yang rapi, sopan, berwangi-wangi, juga menggunakan imamah ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amul jaki ka ulama engki sinika Ye Zainal Rempeng, Mbah Zainal Abidin Rempeng nika pernah katamuan Romo Ye Hashim podo katon sing ngoceng betul nika almarhum ke masyhud Ami abid sekeluar ke Zainal, maka Ami lebih depor, Ami sekut pon sering entar de Ye Zainal sekut tanya bab hukum, kadang isoro mbah, kadang isoro mbak Umi napa seberkaitan kelaban hukum, kadang isoro atrater sini kedingin jepon. Akhir entar dak terima Ye Zainal. Ami pola Nabi saya keluar entar dak terima Ye Zainal lebat budi. Siapa dia? Husni. Oh bani, kayaknya mah Husni bila. Beda apa kula sarang Ye Hashim. Hop cak pelebuh kada. Kok ki asalenan nah. Soalenan Ye Zainal ni kelampi pote, surbanan, pakai imamah, ajasan. Tanya ki sarang ami, apa-apa ajunan mak? Cek ji nesah ahormat de ilmu ni Hashim, karena Hashim ni orang alim. Seneka Pak. Ya. Sampai nanti namun ki ayat tak kelampion. Buna ke mengah.
Kalampian parapi ketua ulama, ketua kiai, hadir majelis-majelis parapi pakainya ya. Hadir majelis solawat, majelis maulid, majelis ilmu parapi. Cak hormat saya, hormat ke kanjeng Nabi. Lamun ka ulama si adik ilmu ku Gusti kanjeng Nabi sampai orang sahli wudu ni ke bersih tu sana Pak. Tandik tu sama sekali. Masya Allah. Keluar dari jasa takapi, saatnya maka kesalahan dan kelopotan ni kan. Nah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, man nama ala wudu'in fadrakahul mautu fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahid. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, siapa orang tedung dalam keadaan nanti wudu fa adrakahul mautu, mati orang dia fi tilkal lailah semalam nikah, fahuwa indallahi syahid, maka muka Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa indallahi syahidan, maka orang ini kayak catat muka Allah subhanahu wa ta'ala syahidan, orang si mati syahid. Tahu sabaran awudu kurang ringan tak tengok mata kanjeng Nabi ini, ki kurang nyaman tak tengok mata kanjeng Nabi ini, kurang enteng. Awudu Pak, awudu ya tak awudu bereng tanah, awudu tak wudu bereng bedih, awudu bi aing. Lah sampean juga tedung araop, lah niat wudu apa sekali. Tak burung sampean dia beca sokona. Beca mau mana? Tengah malam kejeding, ya kela beca sokona. Lah cek ngawudu kan nyaman. Karo nambahin mau bereng tanah-tanah lah nyibuk iya beca. Sokon ya tak beco. Cereng lah kecipratan najis ya kela arama tak wudu. Moro cengar mun kene ngaeng. Wah. Bodoh balasna semprul je. Mun orang mati semalam ni ke dalam keadaan wudu, man nama ala wuduin, siapa orang tedung dalam keadaan wudu fa adrakahul mautu, kemudian mati dalam semalam ni ke orang semati dalam keadaan wudu, fa huwa indallahi syahidan, maka orang ni kayak catat orang semati syahid. Ki korang banyak keistimewaan orang sandi wudu ni. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu an-naimu at-tahiru, orang setedung at-tahiru sesoceh. Maksudnya soceh di wudu. Kas-saimi al-qaimi, maka orang setedung soceh dalam keadaan wudu, aneka tining Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala seperti pahala orang yang al-qaim as-saim kencer pada bi orang siapa sah, al-qaim kencer pada bi orang apa jang malam. Bermaki orang apa salah tak apa sah, alah kau jangan apa sah bulan Ramadan pipaya bisa tanya telasan sambian bitong mulai tanggal situng sampai tanggal 10 je mulai belasan benih masjid serameh lalai koran tambah luna-alun sebenarnya orang masjid tambah sepi. Orang se an-naimu at-tahiru, orang se tedung dalam keadaan suci di wudu, kas-saimi al-qaimi, engak ring apa sah, engak ring apa jang malam Pak. Masya Allah. Tak iso kuluban panjenengan ngak nikah. Nah, malarat si wudu je lah. Terus dak remah gulakan tedung bini. Insyaallah ya cak bolong be ira. Sekali-kali dak remah carana kok ngamal lagi ngaji dak remah kok wudu. Terus ya kakek pesemu jauh jaga jarak. Malah tak tembung boy. Iki mon taro kencirane kan gini kampunan tajdidil wudu. Nah, jadi lebih dari nikah fa innal wudu'a silahul mu'min, lebih dari nikah wudu nikah adalah senjata bagi orang seiman. Wa matakana lan semangsane ono apa as-silahu pedang ono iku hadiron teko hadir lam yatajasar mongko ora wani
apa al-adu musuh ala dunu ing ngatasi marak utawa cedhek ilaika maring sira. Mula sampeyan neku bedhu ngethok. Saumpama sampeyan nyancam orang, terus sampeyan siap andi bedung, siap senjata api. Kita bengal Pak, moson Pak. Sampeyan andi pistol, moson apa? Siapa sih semak? Siapa sih macam-macam? Jangan nekuk pistol Pak. Nekuk senjata. Senjata orang mukmin wudu. Maka orang mun andi wudu, setan tak bengal semak. Setan tak bengal semak. Syukur andi wudu. Maka wudu ini kali annal wudu silahul mukmin, karena wudu ini adalah silah, pedang bagi orang yang bermukmin, bagi orang yang beriman. Pedang artinya untuk menyelamatkan diri, untuk menjaga diri. Orang mun ki andi napanya mana nekuk celore, nekuk bedung, tetap orang biasa nak sampean mononeng ning daerah pasar depan, daerah gratis saya masuk, matur. Nyekep bener nyekep apa? Nyekep bedung. Reng nakona sini kan bila, reng gelisat kan sini ke bila. Makin tak apa ada pun, tak sanggup bedung makin, sanggup HP. Pedang aja sudah ganti HP Pak. Tidak baru angebeh. Anyang lo napa? Are. Bahkan mun tak asekep jan orang kono bilan mun tak ngebeh celorek kok cak sombong. Polan tak ngebeh bedung. Mun ning daerah-daerah lain ge bakun. Dung tedungan ne pengkir bede bedung. Mau ngomongan ne barung ya bede celore ne congkel songkel saanya mah. Celore gila. Seneka. Lain ni maksud teh. Gejaga takut yang boreng jalan. Lah, musuh kulit sampean saya tak pernah bambu mengintai setan Pak. Apa takut ke apa setan jadi senjata? Senjata nah wudu. Nah, senjata nah wudu. Ntar mau kita ilmu semanfaat. Neka pentingnya wudu terus nyaren wudu. Aku ning akhirat neka orang-orang si ahli wudu ni ketelak ning dina kiamat. Wajah-wajah orang si ahli wudu ni tak pada bik lain nah. Wajah orang si wudu ni bidah bik selain tak pada. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu inna ummati yaumal qiyamati hiyal ghurrul muhajjalun min atharil wudu man istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-ghur dan al-muhajjalun. Bada al-ghur al-muhajjalun. Karena bekas wudu, siapa saja yang mampu memanjangkan ghurnya dan memanjangkan napanya muhajjalunnya, maka lakukanlah. Apa saya kocak al-ghur al-muhajjalun? Saungkeuna bahasa al-ghur al-muhajjalun neka bahasana untuk sebedeneng lengpelengna jeureun, Pak. Jeureun kan mesti bede lengpel, bede pote ning lengpelengana. Sekanan atau sekeri bede bae cuma leret pote. Al-ghur nika saungkeun bahasa kangkuy ceureun sebede potena. Muhajjalun ane kecukeun bahasana ceureun sebede sokona, pote sebede sokona. Teti muan orang sak wudu kuaku memancarkan cahaya putih karena muas selalu beco kelabon aing wudu, sokona memancarkan cahaya pote sebab ning dunya selama odin orang ni ahli membasuh soko kelabon aing wudu. Nek kocak al-ghur al-muhajjalun, ghurul muhajjalun. Nah, kangkui orang sebisa menyempurnakan wudun, maka hendaklah lakukan karena semakin banyak wudun, maka semakin nampak cahaya pote al-ghur al-muhajjalun kelak pagi ning dina kiamat. Oe temu. Waria ahli wudu berarti orang apa? Bede pote memancarkan cahaya pote. Sokona terak. Imun makin tak bisa beri apa? Beri negapor pimpian muan. Ya tetap tengah ring daya ambian. Beda iya. Hah? Tambah ngaring daya. Kuaku ning dina kiamat min atharil wudu sebab beda bekas-bekas wudu maka bakal memancarkan cahaya. Ya, termuka dadi ilmu semanfaat. Termuka kaulun panjenengan bisa kuat ngalakonen apa saya perangaki neka ki peneka kelaben
tajdidil wudu, selalu nyar-nyaren wudu. Bener tadi wudu, mun tadi wudu terus salat ya wajib hukum apa? Ya, tak sah mun orang salat tadi wudu. Terus beda orang apa jeung tadi wudu sengaja, ya haram hukum. Sengaja tadi wudu apa jeung apa? Yara nenek bener bi sebine. Jong kok tak junub, kok apa jeung. Wah, padahal junub ya haram pak. Mun tak ada ya tokar bi sebine, yaranen sebarang bi sebine. Akhir dina kok berarti bonjo jong kok apa jeung tak percaya kok saking dari terona sabar sebine sampai bejeng ke mainan Pak. Bedo rengak nikah bene gula keng bene gula. Bedo kancane cerita ngak nikah. Tadi dalam keadaan junub bongku. Bene tadi uduk boleh junub. Mari akhilir. Dapat gabung ngono eta mo bi sebine labur menyan dah lain. Anu sebarang berarti bener merakili jeng kok di wudu kok tak junub kok apa aja Allahu akbar apa aja aku dalam hati ngetek tak kayak pentong di budi ya termuka napanya mana nikah napanya mun tandi wudu pun jelas ya haram hukama salat benih kain mainan ducak kepepet tebange pentong Gus aku ya tahu mun dia jan gula dadi nikah tajdidil wudu napa sunnah hukama nyar-nyaren wudu. Nah, mantar muka tadi ilmu semanfaat, mantar bisa ngelakonin tajdidil wudu andi wudu. Mun sampean murid zuhur sampai esah tak betal, kening salat kening, keng tetep anjurake wudu karena setiap tetesan dari air wudu sekeker dari muah sampai tetesan terakhir anega bisa ngelebur ke dosa. Seneng tanang sampai tetesan terakhir juga bisa ngelebur ke dosa ning sokong kisah kak dinto. Adapun mengusap air wudu aneka mun kelaben anduk otaba bareng sebiasa untuk membersihkan muka tisu otaba sap tangan sekebe mua aneka hukum khilaful aula. Adapun bi lain aneka bi sarung bi kain bi ret-caretan masalan neka hukum makruh karena membuang asar otaba bekas daripada aing wudu. Antar muka tadi ilmu manfaat khusus bumbu cek maneman kebedeknya bumbu cek maneman kebedek bedek reng mangken ni kebahaya Pak. Aromona wudu kadang tak tepak ke kawan cereng setengah senti bedek entok lang ale dempul. Cate bumbu ya sengeding bumbu mun sewatu wala tak bedeken. Masih bedek ni lah ngala din tape seru oh tabe ngala din kondur bene tambarat din tambah ngako nako sila tua. Dan sedang ngoden ni membahayakan lipstik ke. Bengosna mangken wah ni bisa jadi manek ni bisa mencegah di tengah aing deka kolek si wajib becoen. Coreng bedok ni dadi berapa kali Pak. Mare-mare tambah boleh semegilap, mare-megilap tambah boleh. Waduh sampai cuma tak pada bi tanang cek jul dengan mun cek putih nanti tinggal kok nakok. Ya mun yang tunya orang seputih, saya orang saya bedek saya mapan. Ku aku ning akhirat bener bedek senentuakan. Wudu, hati bumbu, ibu-ibu saya bedeken, ibu-ibu saya pakai lipstik, kosmetik, teh sampean mun wudu cek man eman kebeden, cek man eman kebenge sebuang gelu pas sampai dipastikan aing ni betul-betul nyampe ke golek. Ya, ni ketanggung sampean ya Pak. Tanggung sampean jongok le semua watu wang kita tak kira laki bedek serang lah. Arang ya paling bedek sesa setan ngak kecap ruah lah ya. Bedek. Keduaan bianannya, keduaan bianan. Dadi hati ni kah bumbu khusus ibu-ibu hati. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna
ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.